Ushonile wena wekunena sikwamukele indzaba entesiswati lesitethula bukhoma e-Auckland Park eJozi. Through their votes, they determined that the leaders of our country should set aside their political differences. Inkulumo yamengameli Cyril Ramaphosa yebunjalo belive yalomnyaka itabe inkulumo yakhe yekuqala la yetfula kulo hulumende welubumbano wavelonke. Bakwazile kumisa imoto ezindlula 114,000 so far. Bashayeli betimoto labamiswa ngebemthetho ku N4 eMbombela eMpumalanga bakwemukele ngetandla letimhlophe kumiswa belulekwe. Ikhomishana yamhlabuhlangene lebuke bakhoseli ifuna kwesekelwa kwemavemhlaba elidzabeni lwebantfu bele Mozambique lababukene nemthelela yedlame lolucubuke ngemva kwelukhetfo. Inkulumo yamengameli Cyril Ramaphosa yebunjalo belive yalomnyaka itabe inkulumo yakhe yekuqala la yetfula kulo hulumende welubumbano wavelonke lapho kutawetfula khona tinhloso tenqubomgomo netetfulo ta 2025 kuhlala kwendlu yabayesikhulu neyemkhandlu wetifundza mhla tisitfupha ngenyanga yendlovana kutawusho sicalo salemiklamo ngalokusemtsetfweni. Ngekusho kwebacombeleli kanye nebahlati betepolitiki bevele tikhona timphawu tekuthi ANC ngeke iluphumelele ngemalengiso lukhetfo nekuthi ihole live yodwa. Lokho kwabonakala mhla tinge-24 enyangeni yeNkhwekhweti nyakenye lophelile. Through their votes, they determined that the leaders of our country should set aside their political differences and come together as one to overcome the severe challenges that confront our nation. Tinhlangothi tepolitiki letimfica tabamdzibi munye ne-ANC lapho khona tenda hulumende lubumbano wavelonke. Leto yi-Democratic Alliance, Patriotic Alliance, Inkatha Freedom Party, Good Party, Pan-Africanist Congress of Azania, Freedom Front Plus, United Democratic Movement, Al-Jama kanye ne-Rising Mzansi. Letindvuna talohulumende lubumbano tafungisa ukuthi titawulandzela umtsetfosisekelo kanye nemitsetfo yonke yakuleli. Not every single dispute within the GNU needs to be met with headlines, GNU on the brink of failing, or GNU will it last? Kulomnyaka lotako bantfu bakuleli baya elukhetfweni kuyovotela bohulumende basemakhaya. Ngesikhathi afisela tilokotho bantfu bakuleli Archbishop Thabo Makgoba utshela uhulumende lubumbano ukuthi ungakhohlwa lokho. The government of national unity will go the same way if politicians continue to live in the past, believing they have a God-given right to rule and ignoring the fundamental need to compromise. Mhla tisitfupha kule nyanga letako mengameli Cyril Ramaphosa utawumemetela tinhlelo talohulumende lubumbano talomnyaka lotako. Kepha kusetobonakala ukuthi letinhlangothi tawubambisana njani kuletinyanga letilishumi nakubili. Iqembu letepolitiki leliphikisako lelikhulu kuleli MK lengete sawoti esilondzeni se-ANC ne-EFF nga-2024 ngaphasi kwepholi bamengameli waphambilini kuleli Jacob Zuma. Leli qembu lavotelwa kakhulu KwaZulu-Natal ekhethweni lwavelonke nasetifundzeni lolwabanjwa ngenyanga yeNkhwekhweti ngeminyaka lofile. Leli qembu laba likhulu KwaZulu-Natal laphindze laba liqembu leliphikisako ngalokusemtsetfweni eMpumalanga ngemva kwekuvotelwa endzaweni lebekhambe embili kuyo i-ANC ne-EFF. Velonke-ke i-MK yalekelele kuthatha amavoti e-ANC nalokho ukuthi igcine inemaphesenti lacishe abe nge-40 ekhethweni. Lona bekangumengameli Jacob Zuma washi i-ANC wasekele MK lebekadze isanza kusungulwa ngaphambi kwelukhetho lwavelonke lwanyakenye. Lokwagcine khole kutseni lenhlalo lebusakwa ithole ngaphansi kwa 50%. Mengameli we-ANC Ramaphosa wathi sesikhathi sekuthi lona thatha inzambo kuye akhululeke. Ikhosathu yathi sinqumo saZuma sekungakhangaseli ANC besingasiyo inkinga. I'm not going to vote for the ANC. I'm going to vote for MK. And I'm calling MK members, ANC members to vote for me. I-EFF nayo yatsinzeka kulokusungulwa kwe-MK elukhethweni. Bona yawuluza luzolwane
Don't lose like a coward. You must lose after fighting very hard. And that's what we did. Ngemuva kwekungendi kahle kwe-EFF elukhethweni lwa 2024 lisela Malema Floyd Shivambu lashiya kule nhlango latimbandzakanye ne-MK lekuyinto leyamangalisa lomholo we-EFF libekadze angakayilinzeli. The chair of Ward 44 Johannesburg has informed me that my membership of the EFF has lapsed. And I said, please be informed that I will not renew my membership of the EFF. Kuhamba kwa Shivambu kwayikhinyabeta kakhulu EFF. I will join and participate in umkhonto wesizwe party. Shivambu ungumabhalane jikele we-MK kanzi lesikhundla usithethe ngemva kwekushiya phansi kwaDokotela Sifiso Maseko. Bashayeli betimoto labasebenzisa umgwaqo longithelawayeka we-N4 labemiswa betemthetho bakwamukela ngetandla letimhlophe lokho bathi lokhu kuyabasida eqinisekiseni ukuthi lo mgwaqo usebenziseke lula kuwonke wonke linzeleke ukuthi linyendi liqale kubela emsebentini kulembela sonvo kanzi ke bashayeli banxusa ukuthi baqaphele emgwaqweni. Umthamo wetimoto wenyukile emgwaqweni longithelawayeka i-N4 eMbombela. Bashayeli baxwayiswe ukuthi bahloniphe imithetho yemgwaqo nakunenjalo batawubukana nemithetho. Kusekela kwaqala emaholide Christmas bemthetho babechuba luhlelo lwekusesha timoto emigwaqweni kanzi letatholakala tingekho esimeni lesikahle umthetho uthathe indzawo ngetindlela letehlukene. Bakwazile kumisa imoto ezindlula 114,000 so far. Ama-summonses bakhiphe 20,000 kuma-phutha la indwe abashayeli imoto zihamba leminye zazo zifaka phakathi ku-overtake la kungaphephanga khona lokugijimisa imoto kakhulu ngiloko lokwendekile so far mara ba-ready bona for i-traffic lezoba khona from today until Sunday makuphelela amaholide. Bashayeli betimoto labamisiwe bakujabulele kubona emaphoyisa emgwaqo achuba umsebenzi. Ngisuke eKhenuku ngiyeJoburg. Hambe right la endleleni and ku right ngithi yabona nawo manje ku safe khona ama traffickers vimba simisa check ukuthi zonke izinto ze right. Bacisha makusosa yakhona ukuthi sinathi sibachube etimoto silandzele kahle lemithetho. Noma ngabe yafuna ukuphula akubi lula ngoba cishe bakhona ngetigaba ngebunenge. Baphinze bacelwa abashayeli ukuthi babeke embili kuphepha kwabo ngato tonke indlela. Kulinzeleke ukuthi bachubeke nemsebenzi kuthimade kuphela emaholide. Kusenjalo kulinzeleke umthamo lwesetulo wetimoto eMpumalanga Kapa njengoba abantu babuyela emakhaya ngemva kokuchitha emaholide Christmas. Umphathiswa wetekufutha Xolile Nqatha uthi sikhulile sibalo setingoti kulesifunza njengoba bangu-190 bantu labashonele emgwaqweni lonyaka kanti bebangu-150 nyakenye. We are concerned and we escalating now our operations to ensure that we avert further accidents. And many of these accidents as a result of reckless driving in the main and people not obeying the rules of the road. Babophe bantu labangu-496 lebe bashayela banathe tshwala kusukela kwaqala emaholide Christmas. Ubese wenda lubito kubashayeli nebantu labewela umgwaqo ukuthi batinakekele bacophelele futhi bahloniphe umthetho wemgwaqo. Uyexwayisa ke mbuyeli ukuthi lo mbiko lolandzelako uyahedla kulabavelako. Emaphoyisa aphenya licala lekubulawa kwentombazane leneminyaka lesihlanu lesivumbusayo sitholakele emahlathini aseduduza ekuruleni. Kusola ukuthi le ntombazane igagadlelo yabuye yagwaza yaze yafa. Lokhulumela emaphoyisa Dimakatso Vebuhulwe uthi lokunyendi ngalesehlakalo kusengakadiwa. Kuthiwa lesehlakalo sendiya ngemsombuluko mhlalulunye. Unina wemntwana uthi weva umyeni wakhatshela abantu ukuthi kunemntwana lahle esigangene ngulapho babona khona ukuthi ngulona wabo. Lo nina uthi lo mntwana wakhe bekathanza abantu. Ushido nokuthi amaphoyisa ayabanika emniningwane ngelicala. Uthi usola ukuthi umsolwa ukhona la mphakathini. Lo muntu lo umphakathi bomsola usekabuyile ukhona yena wamthatha ngalezo yi1 lezo bathe because umntwana abaka udoctor akafika ukuthi amtest but anything yena lo muntu lo bamtestile bamquestion na yonke into lezinto abafuna ukuzenza ayikho right. Lilunga lemkhandlu wasodolobha noMadlozi Nkosi uthi kubhlungu ukubona sehlakalo lesifana nalesi.
we pray to uNkulunkulu ukuthi let them change the way they are doing things. uNkulunkulu makangenelele kubo. Let them heal. Let them stop what they are doing to these kids, because for one to rape and kill a 5-year-old, kuthini kuye loyo muntu loyo, whether loyo muntu umzali or akasumzali. Neluphiko lwabomake lwe-ANC belukhona kutosekela umndeni lapho khona ligceke bendi balokubi. Sibhlungu kakhulu singumama ukuthi kuvele into enje emphakathini, kulapho sibuya ku December siku 16 days of activism for abantwana nabomama siphinde sihlakanibane nezinto ezinje ngo 2025. Emaphoyisa acela nobe ngabe ngubani lona lwati lolungasita kulolu phenyo ukuthi kuboshwe umsola sonzele station semaphoyisa ladvute naye kanzi luphenyo losachubeka. Ngingisoloko komkhwana zwetizabate SABC. Zigletinye nasibuye titolo. Takhamuti tase-Lichtenburg e-Northwest ithi sekwendlule amaviki tihleli ebumnyameni kanti tichithe amaholide akhisimusi solo tisebumnyameni ngenxa yekhamba kagesi lokuchubekako kule ndzawo. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati nawe ucitha kungena ukhethe kahle sisekhona hlala nathi. Takhamiti tase-Lichtenburg e-Northwest ithi sekwendlule amaviki tihlele ebumnyameni kanti tichithe nemaholide akhisimusi solo tisebumnyameni ngenxa yekhamba kagesi lokuchubekako kuleya ndzawo. Bosomabhizinisi netakhamuti letitsindzekako bakhala ngekuthi ayinakwa lenkinga. Lokuhamba kagesi kubangwa konakala kwe-substation leshayiswe imoto yaphindze yabhoma. Bosomabhizinisi bakulendzawo bathi kuhamba kwagesi kucikela phasi impilo tabo. Labaningi behluleka kuphila njengoba lenkinga yagesi baphoce ukuthi bafune letinye tindlela tekugcina emabhizinisi abo asebenta. It's quite difficult to say how much you're losing daily, but you know, for like yesterday when it was a little bit of rain, we couldn't depend solely on the solar. So yeah, it cost us 1,200 rand on petrol for the generators. The Tsabotla municipality has made it impossible for small and medium business enterprises to survive at all. Lokucinywa kwagesi kube nemthelela lomubi nakutakhamuti. Labahlala ekhaya lalabadzala bathi simo sibi. We can't survive. There's no water, there's no power. In the night you must wash with bottles of water. And it's cold water. There's no power to warm up your water. Masipala wedithobohla waqinisekisa ngaphambilini ukuthi ucoke sokontileka wagesi lotawubukana netinkinga tagesi etindzaweni letitsindzekako. Kepha awuzange uphindze ubuye netimphendvulo. Indvodza leneminyaka lengu-22 ithi isesenelithembe empilweni nanobe sento sekushiswa nge-acid sayihlukumete emoyeni. Yasha ngendlela lesabekako yalala esibhedlela tinyanga letintsatfu kusolakala ukuthi yashiswa nge-acid ngemva kwekhishana nalo lewamshisa. Lolo lomjuno ukuthi akavumeli lesigameko lesende yakusimende atibukele phansi lokusha kwakhe kubalele esigabeni sesithathu uthi kulimala kwakhe ensanyeni kanye nangetulu kwemtimba kuphocelele ukuthi odokotela bajube esikhumba ensanyeni bavala lapha limele khona kakhulu. Right now I'm just facing a lot of challenges with my life because of my arm now. I can't do nothing with it and I don't have an ear. I can't listen properly. Sometimes I'm feeling like when people are talking, I'm feeling dizziness. So that's how I feel with my life. Uthi bekumatima kwamukela konke lokwendeka kepha umndeni nalabanye lasonzele nabo badlala inzima lenkulu ngekumeseka. Some people advised me about when I didn't have my ear. I mustn't care what other people say in the street. I must just be like other kids in the street. So sometimes I'm taking off my mask and my things so the other kids can be used to it. How did I burn? They also ask me in the streets, how do I feel about the burns? Then I tell them. Nanoba 2024 abengumnyaka lomatima kuye kepha uthi unelithemba nekubonga ukuthi umphefumulo wakhe usahlangene nenyama.
Ikomishana yamhlabuhlangene lebuke bakhoseli ifuna kwesekelwa kwemave emhlaba elizabeni lwebantfu bele Mozambique lababukene nemthelela yedlame loluqubuke ngemva kwelikhetfo. Le komishana ibike ukuthi babalele etinkulungwaneni letinzatfu bantfu lababaleke kulelave ngenxa yetibhelu. Luphiko lwamhlabuhlangene lolubuke kuhlala kwebantfu kulamanye emave luthi lumangele ngesimo sekuphila salabo lababaleke eMozambique kulandzela tibhelu leticale ngemva kwelukhetfo. Lenhlangano ithi tindzawo tekuhlala tigcwele tiyaphuphuma njengoba bantfu labalinganiselwa ku-2000 bawelele kwelaseMalawi bese labangu-1000 baye eSwatini. Kunemitamo ke leyentiwe kunikela ngetingubo nekwekugeza kulabo labakudzinga kakhulu. Kepha lusafuneka lusito. Lo mtimba ubita tinhlangano letingeshaya kwetilwandle ukuthi tifake isandla tibonelele labo labavela eMozambique. Kufunza ngesheya kwetilwandle kwenyusa ematfuba lamanyenti ekucashwa kwemuntfu kuleli nakulamanye emave kepha ke lokhu kutane tindleko letisetulu nanabeke kunjalo ngekuhamba kwesikhathi ibonakala inkulu inzuzo yale mfundvo kunale mali lesuke ikhokhiwe. Megan Williams losuka ku-Sable International lekuyinhlangano lesisita abantu bakuleli labanetinkinga tekuya emaveni khanjiswa kwetimali nekuyofundza ngesheya kwetilwandle uyichaza kabanti lenzaba. Kufundza ngesheya kwetilwandle kubita lwati lolunyenti kutetimali letawudzingeka kulesikhatsi le-student lesitawufundza ngaso. Letawufaka ekhatsi kukhokhelwa kwetindleko tekufundza tekutfutsa nesimo sekuphila. The UK and US, we're looking at around 15,000 to 20,000 pounds per year, whereas Europe is a bit cheaper. You're looking at around 13,000 euros a year. And then your more affordable options, as I mentioned, would be Mauritius, Malaysia, and Dubai. Leminyenti kuleli ayikhoni kukhokhela lolu hlobo lwetindleko. I-Sable International ibambisene nemanyuvesi ithi kuyakhonakala ukuthi ti-student letingakwati kukhokhela tindleko tenyuvesi titfole umfundzate kute tikhone kufundza ngesheya kwetilwandle. We have direct communication with all of these universities. We can just send them an email and get an instant answer. Therefore, we can assist our students with partial scholarships. No university offers full scholarships, but we can assist with discounts of fees. Inzuzo yekufundza ngesheya kwetilwandle ingetulu kwetemfundvo njengoba ipha student litfuba lekutfutfukisa emakhono ehlangotsini letekucondza emasiko lehlukene. Nasibuka timakethe tetimali sitfola kutsi lirandi lehlile naliqathaniswa netimali takulamanye emave. Phaketa lamuhla sitawuhlangana ngalokutako kanti ke tikhona tesizulu nakubumbana yesikhombisa lamhla kusihlwa ngemva kwetitolo sikhona simo selitulu.